tolu suma valu minute te le tula tolu ni vai ngole fiafi e toi fo fama fatal fatu sa mola tu ele ole fa wa wina ni o tato por klami tau tua mla unanga tato Global Kingdom TV ole Manai ole Manava ngadunga ye fiafi te tas ia wale pale fia mai fo iso tato wa tunu i tute malava singo le ne yasu ia fa malole ngari lue fa malo fo ile au ona ia malole tautua ile tua malona fina ngalo leo tato wa lia mai fo ni vai ngole fiafi lona lofa malona ngale ile lofa tausi male lofa tau mulu tato tato usili langa yo vai fo tato to fi ai lumonu wa lo to nu I file mo le tua mai se lona lofa mai a te tatou pa tai le tua le le fa so yo pai fo tatou toi ta pa I numo pe au mo malu e pe ona yai tatou por kalame fa tu la ina o fo le fa tu fa ta le fa tu sa mo le tu pele la to ona tatou mo e ya Pastor Mike Preta ala tatou mo na tatou Global Kingdom TV fa felo ya tu sofa malo o tato li o Yesu Kristo malole fail fiber malole tautua ainga malole tautua no malole tautua kalesia malo fo il tautua le tu malo ya mese so spala potonga company bi ia le tu o tato felo ai fo le fiafi ia mese ni so tato ainga le wa nga ya tu fo I mota malawa malo le sewi tuta ma faiva le yaso ni so la to le wa matalia ngaluenga fo le fiafi ia vi le tu lo na lo famlo na ngalei fai fo yon tato to filo ia lo mo lunga per fa malo lunga le tu ile aingo le tala le fa filo ia tu tato bo ma pa ngai lunga o penga te fai langi te lava se vai pano staff ne ke lo pelo e fa fonga mai ai fa manuia tele le tua so tato ainga ole tato Manai ole Manava ngadwenga ni vai ngole fiafi ia pe ona e sila mai lungo tato por kalami ia moni le lofa ia ato le lofa ia leise me e fa pena ona fefe le lofa mea umalo tato au auna mo tato ngalulu ai to tonu o tato ainga le fina ngalo le tua ia moni le alofa ole fa malosi lea ma le apo I fo ile la apostolo le kalesia I konito na ia fa manatu ile kalesia le fua le fatu sa lato luluina au lato yai le tala inga male ati na ino le ngadwenga le tua di ia le tua le vai ngole fiafi ia fa filo ia tfo I au na le tua le ngata o sunga I fa fia ngai nga le finga renga o mato ngalu le tua le ngadwenga o le misiona fo ia Global Kingdom TV ia fa filo ia tu le vai ngole fiafi mai se fo I uso le tala le lei le finga renga le tua ile fata ma le fata ile au nanga ma le au nanga bi ia le tua malo fail favor malo afua I lau maua le lofa malanga le le tua lona alofa le moni le lona alofa le fai ai ona sila mai fa fonga mai fa longo mai au ngalu e atu le fai ngadwenga ia wale lufi no le fionga le tua le taimi ma le taimi sina me ai fa le nganga mo oi sina tau mafutanga fa le nganga wai lei ia ona malosi tino malosi ma le nganga mawalunga le ingo le tua tato ngalu e mapuno no lana ngalwenga ia tato fa malona ni vai ngo le uli au ni ngalo tato fa natu masani ia asal fai vai asal masalo au ni ngalo ia oile tua tele tu olo mauta mo lawa ia tfo ile ne fiafi lo fale fainga bena mana tua le tua o le tua e moni le lofa ele tu ma vainga le tua ia na fenga inga o mana folanga
La alo tātou le ato o toa mo lo tātou le whaamaoni. E whaamaoni lava le tua ia i tātou. Mea lea ia saunga le mui tātou uma ia tautua nama oe lau saunga le mui tono company ia e mai se foi o le pale whianga iai o tātou ainga i le whatu ainga tausi. Ia i le saunga le mua le tua i mea uma whai le mua le fiafi o le leile tau i Aotearoa ia o lo mawhanawhana le leifo le tau ia le se mea e whanati ai ia le whainga au fuafuanga li vainga le fiafi tala noa i le atua ma whiatu whaakutai ta mau ai umale manuia le nei aso whaakutai fo i lau au whainga renga ngā lulue mai se fo i o nei au aunga o lo lātou tuim tangiolo wa le folofolaino le fionga le atua ia e whapena o tangata le leilana mafutanga ma le atua ma le leilana sotainga ma le atua e le tau sa ili se taimi e whaakutai atua i le atua mea uma e whaafutai le atua i mea uma. O mea uma e whesili le atua i mea uma. O mea uma tātou te whaia e mua le atua i mea uma. Mea uma tātou te whea ngai ai lea taimi ma lea taimi e whaawau e le atua o le atua fwoi. O ia na te whaatau no ina tātou polkalame ma tātou fuafuanga lava. Mea lea awane ngalo sau whaafutai le atua leanga o le atua o ia e moni le alofa. O na o le atua e ato toa lo na alofa. E whaile alofa o to lua e teime te whaiatu whine wa umele au tafa. Te whaiatu ta mau wa umele ato malu ni lato a inga. A o le alofa o le atua. O le alofa le na o le atua. E lema whai ona. E lema whai ona. Fo i le alofa o le atua ia te tātou. Pe a whai tātou te mana tua le tua i te miuma. Whai mele tala e whai mato i tū malo i sāwhata. A whai te mana tua i tonga mau. O te mana tua fui oi si lepa. A whai te mana tua le tua i lo whale. E mana tua fui oi le tua i to tono o lau company. To tono o lau a onga. Ia po o le whanua. Whai le tenga lua i uta le whanua e mana tua i le tua oi. Whai le te leite le sami e mana tua e le atua oi, a whai le te ilungo le ea e mana tua e le atua oi. Whea lawa se mea o loo ta ape masala la wai le whanaua le atua i o la tau whaiva whiwhilia mai le atua, a wale tau singo a inga, e mana tua i tātou e le atua. Amene, me le watu whamalo ma le whaftaitele, ia i au auna le atua i so se tafa nei ke lope o lo latou whai le whaiva o tatalo, le whai tatalo, whai o lenga, whai talo sanga, whai talo talonga uma, mole au paia ma lau whaatotoa, ina ia i manuia, whaiva o Samoa i le aso ma le aso, ia wase manuia o Samoa mo atai au, whaftai atu fo i le au tatalo, ma lo whaftai le tatalo, le mana tuaina si o tātou watunuu i ona taitai, taitai o ekalesia, taitai o ainga, taitai o whala potopotonga, taitai o linu, taitai o leitu malo, ia ea taitai o si o tātou watunuu mai lava le au mamalu le malo, le pale mia malana ka peneta e maise sui mamalu umo le pale mene o Samoa, o i la tou na filifilia e le atua. La tou te tau aveina le fuka o Samoa, ia o pale fia ngaisi o tātou watunuu, a wale atina ina, ia o Samoa mo atai au, me le avi ia le atua, ia e mana tua le atua i lau whale. Ia e mana tua le atua i lau waonga ma lau ngā ruenga, so se mea tātou te iai. Ia tātou mana tua le atua, wa o le atua o ia e moni le alofa ia te tātou. Niso tātou ainga i wompa anga o loo mafuta mai lunga tātou Facebook Live, tātou YouTube Live, whaafeilo i atu nei vaenga le fiafi. Ia i le nganga whaaloalo, o le whai upulu na iwa, e valu ma le iwa. Ia i le lua ko nitolom tau po e valu, o ina le taura ia i le. Whaasoa o le manai o le manava o ngā ruenga. Mai tala le apostolo Paulo i le kalesia i Korinto. E le sa upu poloa i le nei o te whai atu ai.
ona o le whilinga o isi. E tofo fo'i pe moni lo o tau alofa. Whai upa iwa. A wawau tau I loa le alofa tu noa o lo tātou ali o Yesu Keriso. Sa ta mau a inga ia. A ua wha mativa ina ona o tau. Ina ia wha ta mau a inga ina o tau. I lona mativa. Whamanuia maile atua I lau whaafunga sa mua I lana upu. Ia e tom tawina I pea lo tātou sāwalinga whaalea nganga. O le toi whaamanatu lea le tangata o le atua I le kalesia. Korinito e le sau upu polo a I le nei o te whai atuai ate o tau. Aia, ona o le whili ngaha o le au perfeta, ma le au apostolo, o I lātou na pele ke riso le mau ia Yesu I o lātou loto mo lātou whina ngalo e le ifefe ai le oti e le ifefe ai le saua aina e le ifefe ai le whaaleanga aina ma le whasiotia aina aina o ia te I lātou le tofo pe moni lo lātou walo lofa ia te o tau. Ameni. A leo tātou sapaitali manuia o le whaoltanga ono I lātou na mua atu. Ameni. Ai sili ai. O Yesu Keriso le ola. O ia na ia whaata oto le ala fua. Lewa manuia I au perfeta o le au apostolo. Se ia o mai lava I so o filfilia o Yesu. I le taimi le nei, ma le aso le nei. Ao tātou iai tausanga amuli, tausanga whainga tā. Tātou iai aso e ngata ai, o tātou iai aso muli. Awane I ngalo ia te oe, o le whili ngaha o le aupa ia ma le au whaatuatua. Lewa e manuia ai, lewa o tātou saoloto ai, lewa o tātou while mū ai, fe maila I o le tala ta mālo le kalesia. Korinito, a wawau tau I loa le leile alofa tu noa le li o Yesu Keriso. Sa ta mau a inga o ia. Sa ta mau a inga ia. A ua wha mativa ina ona o tau. Na ia tu ua lona mamalu le langi. Aia fio mai le laro langi. Ina ia wha ea ina I tātou. I ia le tua. Ina ia le toi polonga I tātou. Ina ia le toi whai tātou ma au auna ale Pauliuli. Ina ia le toi whai tātou ma whanau o le toa sā. Ina ia le toi whai tātou ameni. Vi ia le atua. Ma whanau o le Pauliuli. A le wha manato le apostolo I le kalesia. E le o sao upu e polo ai. Korinito e le o sao upu polo ai le nei o te whai atua I ate outou. A ona o le whili ngā o isi o ai. O Peteru, o ai, o Ioane, o ai, o Jakopo, ameni, o ai, o Filipo, la tauna la tu wasaina le ngasu, o le tala le lei, ai maise o Yesu Keriso, o ia o le faa o au mea umalawa. Leo o tātou manuia ai, o le moni le na, o le alofa o le tua, leo o tātou manuia ai. Ameni. Vi ia le tua. A tonu fo yolo e whaafonga mai liwa e ngale whiawhi te manatua se tangata na whao ngae le atua e moli atu le whao la tanga I ate oi. E le whaingo fia leo langa, e le whaingo fia o tātou o langa aia, ona o le whili ngā o isi. A mene tangata na whao ngae le atua, lātou te au maia le mamalu o le atua, mo lātou mo moli na mai le whao la tanga le atua, lewa e manui ai, lewa o manui ai. Ameni. A ona o le whili ngā o isi. E tofo pe moni lo o tau alofa. Ameni. Mele aua tātou te whaavaivai. Aua tātou te musua. Aua tātou te whaapalapala. I le moli mauato le alofa tu ngoa le tua. Le anga o ia lea. Leo tātou ta mau a inga. Ameni. O ia sa ta mau a inga. A ua wha mativa ina ono I tātou. Ameni. Li ia le atua. A ua wha ta mau a inga ina fo I tātou. Ona o rona mativa. Fe mea le tala ale apostolo I le kalesia I Filipi. Na ia tu ua
lona mamang mea malava na tuo e Yesu lona tua i langi ai fio mai le langi na ia sa mai lona ola na ia fa ngau lona tangata ina ia fa tumuina i tātou le tumu ato o toa. Amen. Ia la fe mai ale ngata ile wa fa mativaina o ia ono o tau ina ia fa tamau ai ngaina o tau i lona mativa ele o sa matou upu e tau longolongo atu ele o se upu o se perfecta o le upu ale atua soifua waliu tino tangata mai e ala i tangata o Yesu Keriso lea matou te polo ai atuai lea matou te molimau atuai lea matou te tālai atuai ele o seisi tālainga le matou te tālai atuai a o le whao la tanga e ala i tangata o Yesu Keriso lea matou te molimau atuai o i tātou o molimau o filifilia e le atua o i tātou au auna le atua amene o i tātou o le wha o si taulanga o tupu whaatasi ma Keriso o i tātou o le nuu o filifilia e le atua wapa ia mo le atua tātou te au maia le mamalu o le atua e le taimi le nei manai o le manava o ngā ruenga i ia le atua ia moni le alofa e whapena foi leo tātou talia Yesu no futupu i o tātou wolanga leo tātou a vea Yesu e whai mali i ma whaola i o tātou wolanga e ta taula o nā tangia le Keriso le tua o le tua le alofa wha le tua le moni o lona alofa na ia alofa mai ai a te tātou tau on tātou au na tuai fa pe o nā alofa mai o ia i le laulangi na ia au mai ai lona tani pele to tas ina ia le whano se tasi e whaatua ia te ia a ia maua e ia le ola e whaavavau amene vi ia le tua o le loto matala ma le loto tatala atu leo le apostolo i le kalesia ma le aupa ia umalawa ma ia whaailoa atu o le alofa tu no le tua o foina mai le kalesia aisea amene langa wa uma na tofoina le ali faola wa uma na tofoina nisi lo lato feeling amene na fa puapua ngaina na fasi o tia ina ia tātou i loa le moni o lo lato walofa le mau ia Yesu Keriso malana whaotanga lea o tātou manuia ai amene mi ia le tua mi ia le li wa esele te leo le ngaruenga male taulanga na saunia le tua mutato amen ai alu me fai tau mta upule o le fa taile li o le manuia o le loto te me fai tau wala no langa ai alu fai tau o le si me mana ia ngai fai me apostolo i le kalesia wa ai o toko ni tu awana tofo te leina o tau i puapuanga a ua tili ai lo o tau oli me vai e puapuanga ai a tili ai no oli o a mai o fa mata o lo fa fia ngai ma fa fita oli po ni puapuanga lo savalinga a ua e tau solomuli a mene sui lau tapua inga sui lau e kalesia a fe mai tala tangata o le tua a ua tili ai lo lato oli amene mele a o mai whaafita uli ma whainga tā o tātou savalina ia tupu tele ai lo tātou oli amene a wao lo tātou oli leli o lo tātou malosi lea mele o tala tangata o paulo i le kalesia a wā na tofo tele ina i la tau i puapuanga a wā tili ai lo latou oli a toa mo lo latou mativa matua tele a ua sili lea le faulai lo latou matamau amene pe vai i se kalesia e leise me ai atili i le latou wa matamau amene vi ia leli malo latou mativa matua tele
ua sili ai le faula'i o lo latou matamau me leo le lima foa'i o le mea alofa mai le atua. Amene. E ke foa'i aku leisi lima a sau le atua i leisi lima. Pe a fai e te talitonu i le moni o le alofa o le atua i ate oi. Pe ia le atua. So se kalesia matamaua, pe o le maua paulo i le kalesia i Korinito. Korinito a o mato iai e kalesia i Maketonia. E se le matamaua e kalesia. Lo latou tausinga, lo latou wanga le lei, lo latou foa'i o mea umalava. Pe mea, e le ngata i le tofo ina o i latou i puapuanga, a ua tili e lo latou oli. A toa mo latou mativa matuateli, a ua sili e le faula'i o lo latou matamau. Ameni, a o le moli maura lea le tangata o le toa femele i o le apostolo Paulo i le kalesia. A wara matou moli maule nei. I ia le li. I e kalesia na latou savalia mai Maketonia. E se le lima foa'i o tangata. E se le anga le lei o tangata. E se le tausi au auna o tangata. Wa mai lau au auna. Ma lo fai o le faiwa. Ameni. Mai lau moli maua ta ma lo na ia ta watu le kalesia. Na latou loto fua ia e tusa. Ia latou me silifo. I mea malapa. E vai. Na latou wha mua isi tangata. Na latou awa ese le manatu wha pito. Amen. Vi ia le tu. E se le wha maoni o le tu. Ia moni le alofa. Wa mai lau au na. Ia moni le alofa. Ia tātou la ngona le alofa wha le tu. E whai eiro tātou whai. Leo tātou a o auina le upo le tu. O me le pito silio no ngaonga iso tangata wha longo, tangata wha tua. O le whai o le mea wa wha longo ai le upo le tua. Amen. Ia le tua. O latou mativo o matua tele au sili ai lo latou loto mau. Amen. Sili ai lo latou lima foa. Sili ai lo latou anga le lei. Aisea ona o le fina ngalo le tua. Amen. I ia le tua mea uman i e kalesia na savalia mai e le apostolo i e kalesia uma lawa i Maketonia wheme o mea uma na a mata i le alofa. O le alofa i le tua na a mata i le ngā ruenga. Amen. E le a mata i ngā ruenga le tua se ilonga e eise whale. E le se ilonga e te le se account a lotu whatua a mata se lotu. E le se ilonga e tele tangata whatua a mata se lotu. Aia. Na a mata mea umailea. Le alofa. A mata mea umailea alofa. Whaai mea umailea alofa. Aisea. Ono tangata ua pele ia i la tau le fina ngalo le li. Praise the Lord. Mai leo tala tamalo. E peo na faulai o mea ia te o tau Korinito. E le ngata i le manuia o le tino, a o manuia wha le anganga. Leo faulai mea ia te o tau, o le whaatua tua, o le upu, o le poto, o le fili ngai mea Ai maise o lo o tau walo lo wha mai le au pa ia, ma le au whaatua tua, au auna le atua o la tau moli mawina al fina ngalo le tua. E mele o tala Paulo i le kalesia, ia wha apea fo i ona, faulai ate au tau, o nei mea lofa, yate au tau. Ai mana tua, mele tala tamalo, e le o sa o upu e polo a yatu, o te whai atua yate au tau Korinito, amene, a ona o le fili ngaus, e tofo pe moni lo o tau alofa. Amene, whaia mea umai lungo le alofa. Ni ia le atua. Ni ia le li. Whamanu ia le atua ia te oe nei vaenga o le fiafi. Awane ngalo,
o Yesu o le whaataimuanga o mea uma, e ui i le au perfecta ma le au apostolo pe o na moli mau mai le tangata o Paulo i le Kalesia. Ona o le whilinga o isi, na tofo ina ai, pe moni lo rato alofa. A leo o tau i loa le alofa tu noa le tua wa moni lea iate o tau. Le alofa tu noa le tua e ala tangata o Yesu Keriso. Na ia sa ili ai le langi ele i maua stangata. Na ia sa ili ai le lalo langi ele i maua se si anga vaa. Na ia sa ili ai lalo ifo le lalo langi ele aisa isi anga vaa. Fe mai lo le tua ia te ia lava. Lo watali i sa wia ina alu. Na oe moni lo alofa. Aleluia. Le alofa leo Keriso. Sa ta mau a inga. Au wha matiwaina ono i tātou. Ameni. Sau o ia ina ia winga whaatasi maltangata. Ina ia langono tīnga, langono mawhatianga, langono whaafitauli mo puapuanga. Aleluia. Afe maile tala tangata o lea tua. Ai au ngā mea umma yate o tau leu pa ia ma leu whaatua tua. O e na amataina ngā luenga i le arofa. Ameni ai au tau loto atu ia. Yaso amuri. Leo o tātou iai le aso muli maso whaingata. O tātou o le Kalesia o le taimile nei. Ameni fe melio tala tama alofa. Uma tātou Manai o le Manava o ngalu. Koe nito i au tau wha umma na whai. A whainga a mata i le alofa, wha a wau i le alofa, wha a iu na whai mea uma i le alofa. Ameni. Wha a peo nou tau fia i le loto i ai. Ia wha a pea fo i o nou tau whaia i mea uma wa yate o tau keilo. E o ai se ipu vai e te asu. E wha a manuia le atua e tusa malo loto. Na e asu ai se ipu vai mo le tangata o le atua. O se tangata e a sia lo mota malo lawa. O se tangata e asi atu i lou ainga, i lou whale. Awari o tātou manatu o leise mei le aisa, leise mei lau tanga, leise mei lungo lau. Mele tala le tuspai. E o ai se ipu vai e te asu. E le fo i fua wha manuianga le atua i a te oi. Mai lale wha umma i tātou Manai. Mele tala Paulo i le Kalesia. Amen. O nito i au tau wha umma o na whai. Ameni. Whapeo no tau fia i le loto iai. Ameni. Lei seisi inga ki ave sea le mea lofa wa umana tu tō inga e le atua i ate o tau. Ameni. Mai o tau whaiala. Ameni. I mea wa i ate o tau. Le upo le whaatua tua. Le upo le poto. Le upo le malama. Mea le hanga le lei. Anga whai mai. Mai o tau whaia i mea wa yate o tau. Ameni. Wa a whai wa iai le loto fia e tau le leia lea. A whai wa iai le loto mama e tali le leia lea. E tusa ma le mea wa yate o tau. Ameni. O lea lofa le nao lea tu. Le moni ma le wha mau. Le lewa mapo tuai nisi le oli sanga e wha wawau. A wale aso e toe fio mai ai lo tātou aliki o Yesu Keriso. A manuia le atua ia te oe lea fiafi. Nei leanga le leo le tua e whawino tūtu mawhaiwa. Ia ai mai se foi. Ia o le whenga iai ma ngā luenga le lea fiafi niso i la tau leo wanga ia tu whale whainga luenga. Awane i ngalo. Wha mativa ina o ia. Ina ia wha tamau ai nga ina i tātou. Amen. Ni ia le atua. Manuia atu i le atua i e la tau Manava, pale pa au mai lungo le tātou pokalame. Ia le tina ia ropeta, whaftaini mafuta mai, manuia tele le atua, sunga le whawhengainga i ananai. Manuia tele le atua, whaftai atua sunga le whaiaunga i a ulale na futa ulale. Le usa au auna i a aleni, whaftaini mafuta mai. Sunga toina i a soalo, whaftai le mafuta mai. Sunga le whawhengainga i a Paulo ato Yohant.
ia le anga le o le tua sunga le feo ia te fau fa te tele mo le upo le tua le nei aso sunga le fafengai ia Paulo Mikaele fa tai lava pasta fa manuia tele le tua fa tai tua i le faltua ia 𝚘𝚜𝚜𝚎𝚘𝚜 ma lo le soi fua manuia Lilian Charisma Florence a tai le ma futa mai fa manuia tele le tua Jimmy Brown a lo batu mo e luso a uauna ia mase folti nao le ainga leo ua pale mai lungo le tato o manga iai le anga le lei o le atua ia te o tau nei vaenga o le fiafi metala le apostolo Paulo e le o sa upu polo wai le nei o te whai atua a ona o le funi ngāwis e tofu fo i pe moni lo o tau alofa wau tau inua le alofa tu no lo tato o li o Yesu Keriso sa ta mau ainga o ia a ua wha matiwa inga o ma o tau ina ia wha ta mau ainga ina o tau i lona matiwa. God bless. To God be the glory forever and ever. Amen and amen. Tātou toi whila ila soa tai au la tau auna tau tua mo oisa mo le tunu peli ai mo le tenu nei soi fua mai amanuia. Shalom, shalom.